What's up mga Bigaon? Welcome back to our channel! So, thank you everyone sa nag-subscribe sa among channel, nag-share ug nitan-aw sa tanan nga video. So, for today's video is Spellìng Bee! So, ako ang mahimog announcer or mag-decide or maghatag sa words. And ang mutag na sa mga words, si Gail, si Jasmine, si Francine, o si Rizme. So, ang dili makatag na sa word or wrong, ang ilang words, ilublob sa among polvo. So, ready na ba? Ready na bang tanan? Ready na, palidiktor yan Ready. Yeah, palidiktor yan Ready na? Ready na ba mo? Ready na? Okay, let's go. Today's video is Spell Museum. Jasmine. Oh, sama. Yo S I nga igol. Yo M. Correct! Ano mo katag na? Ayaw ka na. Spell the word disastrous. Oh, Jasmine. D-I-S-S-A-S-T-R-O-U-S. Wrong! Okay, spell the word disastrous. Manuel, ay, Francine. Min ay sa lipod min. Go. Ano sa to? Disastrous? Di... Ano sa? 10, 9, 8, 7, D-I-S... 3, S? 2, 1! I mean... Ako, Gail. D-I-S-E Tinapala. S-T-R-O-U-S. Correct! Ay, kusgimin. Spell the word rendezvous. Ay, So, ako na lang, Jasmine. R-A-N-D-E nga equal V nga today, siguro. V nga violin. Yo. Yo. Sige na. W. Mana? Wrong! Palagil! Okay, spell the word. Yung naong dire red. Oh, sama. Go. Rendezvous. Sige. Rendezvous. R-E-I-N-D-E-V. Wrong! Sige, napay chance mo still si Gail o si Kuan. Rendezvous? 1, 2, 3, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay. Mo ko spelling good. Ay, nakatulunag yan!
Spell the word occasion. Bulok. Go! O C A S I O N. Parang yun, Francine. Okay. Easy. Sa easy. Gel! Paano niya? Return SPG. Kaira. O C U T I O N. Ako shoot. Murag G man guro. Four, spell the word kudita. No. Kudita. Ku. Di. Ta. Francine. Oh, go. COOP. Ha? Pi. Ha? Pi. Kudita. Kudita raman. Kudita. D E T. What? Wrong! Tagal ka drop. Okay, spell the word kudita. C-O-O P D I-T-E Yan, loob na po ko yan. Di ko may spelling. Bahala. Spell the word fillet. Fillet. Anak. Then, oh, Jasmine, go. Fillet. F E L-A-Y. Ah, wrong! Filay. Nana mo, spell na nan. Itirid na. Fillet, gani. Go. Ko. Ay. Ito yung pangan. Gel. Mm. Gel. Ito na SPG. Filay. F Mm. A L in apple Y. Filay. Dire. Margarita. Ala. Nagupi. I'm blind. Maka-steal pa si Francine o si... Bahala na. Oh, sige. Kang. Ikat. Oh. E I L E Y. Saan na magkabata? Pilay. Ay, ito. Ikuha sa si... Ayun na. Ito lang aking. Ciao, Ikaw, dog. Francine. Ako? Oh. Zato siya. Filay. Fillet. F-E-L-L-Y. Labaw. Ako ninja. Philip Manaya. Spell the word. Palumbain mo, grabe rin ka sa yon. Vivid. Jan! B-I-B. What? Ha? Sakto? V-I-V-I-D. Wrong. Ito ba yan? Vivid. Francine. Okay, Francine, go. V-E-V-I-D. Wrong. Patunganay. Win? B nga. Hey, mama ko! Spirit ako maestra! Bitaw no? B-I-B. May igi. Wala na! Rumling ako! Okay, go. B-I-B-A-D-E. May bag. Mama, na-spirit ako maestra! Ikaw, Jasmine, go. B-I-B. Oh.
Dividing. Ang correct spelling is V-I-V-I-D. Vivid. V-V-I-V-I-I. Bina, mula! Alam pa na ko na bina violin ay bina violin bulok tarot. Nasa puputang nakuan. Mamo ko din. Okay, next word. Next word. Entrepreneur. Jasmine! Go. Kayo mo kuan na. Kuan. I nga egol N T R I nga egol P I nga egol N I nga egol U R. Wrong. Sige na. Si Francine. Si Francine. Entrepreneur. Gil mo dito to. Dabo ako tikanso sa akong mo Go. to kuya. E-N-T-R-E-P R-E-N-U-E-R. Oh, Gil. Try rabbit to. E N T R A P R Inaegel N Inaegel U O R U O R. No! Bulok! Balik! Baliktad ra ang ahok min. Baliktad ra ang ahok min. Baliktad ra ang ahok min. Sige na. Nanaminaw na maroo. Go. Ikang. Kayo mo yan. Ginakang. Entrepreneur. Bailo. In-E-U-R. Sige na, go. Ay na. Bulok. Tulok. Bulok. Tulok. Tulok. Kuhan ako. Jowa magka. Jowa magka. Kuhan ako. Ha? Sobra nabaliktad man gud ang ahok. Sige na. Kang. Okay, go. In-E-U-R man gud. Ikang. N. Ah, wala na. Okay. Rip. Okay, for the last. Pinaka-easy. Spell the word vulnerable. Naisip ko. Go, go. V ha, V nga, violet na. Violet? Yo, L, N, I nga egal, R, A, B nga ball, L, E. Oh, ikaw na sila! Unsa vulnerable? Variable. Unsa ya variable? Vulnerable! Bulok variable. Kaya tindog kay kung mo. Post na ka. Go. And that's for today's video. Bye!